What? Hey, skanka dintho fela fatshe wena. Ntho tlele le nama tlo hlatswa ka vinegar. Antle fela motho montle metsotso e ka ba leshome le metso e robong hona jwalo le ba horeng ya leshome e re ke tle ke fete ka mona ka ho bo rakgwebo. Dilemo tse 71 re tsetsepetse tse tharo re di hula pele ha wa tshwanela ho kgetha pakeng tsa boleng kgonahalo le phumaneho ya mosebetsi di fumane kaofela ho IIE Rosebank College ingodisetse IIE degree diploma kapa higher certificate ka jeno ngodisa ho rosebankcollege.co.za kapa o etele engwe di campus tsa rona bakeng sa dithuto tsa nako e telele tsa nakwana kapa online. Rosebank College ke lefapha la thuto e phahameng la Independent Institute of Education the IIE There was going to be a business show. Hela NG bohle ba bua ka sehlahiswa sena sa Prosidin na o tseba ho nka sona manana Prosidin e hlokisa madi ya hao ebile ntlafatsa boitshireletso ba mmele wa hao boitshireletso ba mmele bo a fokola ha madi ya hao a ketse ditjhefu ha boitshireletso ba mmele e matlafatsa mmele wa hao ho feta hore o kgone ho lwantsha dikokwana tsa mahloko tseo re di fumanang ka bongata nakong ya mariha na jwale nka no Prosidin ha eba ke na le tshwaetso ya HIV kapa ke na le TB ha go potang Prosidin ha e phekole HIV kapa TB empa e ka thusa ho haha boitshireletso ba mmele le ho tshehetsa CD4 count ya hao. Ke o leboha. Youth ke yona ke lenano le re kenang ho lona le re tlisitsong ka motlotlo ke SABC Education tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Lefatsheng le dulang le fetoha ka dinako tsohle re ba hlokomedi ba motlotlo ba matlotlo a setso bakeng sa setjhaba sa rona se ratehang sa Basotho. Puo ke e nngwe ya dintho tse hlokolotsi haholo puong le setsong sa rona. Lesedi FM le ipabola ka mananeo a thuto a fumanehang ha bonolo ka puo ya Sesotho bakeng sa setjhaba sa Basotho. Ha o sebetsa seyalemoyeng ho bohlokwa haholo ho utlwisisa bamamedi ba hao. Ho thusa hore o ba sebeletse ka bokgabane. Lesedi FM le atametsa lefatshe setjhabeng sa Basotho. Molaetsa ona le utlisetswa ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le PBS Radio. Tlano pele ho hora ya leshome a ko utlwisise bophelo hle ha utlwisisa bophelo o tseba hore na bophelo bo batlae lo bolaya o ke wa bolaya lo ba le pelo ena e o na le yona ena e mona e dinthonto e reng ha e bona batho ba bang ba tswela pele e be o ba le yona pelo eo. Ha o qala o ba le ngwana o batla bophelo ngwana o batla tjhelete ke lefatshe mona ho a patalwa buti ke lefatshe mona ausi ho a patalwa Betal o tla phela ka mofufutso wa phatla ya hao. Motho motle o tla phela ka mofufutso wa phatla ya hao. Ha no phela ka mofufutso wa phatla motho wa next door le khale mofufutso wa phatla ya hao tla phela ka ona. Re bona phatla ka ena e kaka ke phela ka mofufutso wa yona hlo e kgolwe o tla phela ka mofufutso wa phatla ya hao. Itse wena ona le ba bang ba diphatla tse ka reng dizobo di watche tsa khale tsa manese
tsane di nka high blood. O ya phela motho eno ha sebedisa zobo phatla eno ya hae o tla phela. Mphatla e ka re setulo sa kereke o tla phela ka yona phatla ya setulo seno sa kereke hobane mofufutso wa phatla ya hae. Bophelong motho tshwantse o utlwisise bophelo ke ka o kereng ho wena o keke wa dula le mosadi o sa mo utlwisise o tla mmolaya le mosadi eno a ke ka dula le wena a sa utlwisise ha le utlwisisana ngwana a sa utlwisising mathematics wa o faila le wena o sa le sa utlwisisane le mosadi wena le tla faila leratong leno la lona leno lerato la lona le tlo soteya lerato la lona le tlo rusa le tlo rusa jwalo ka lesenke le rusitseng lerato la lona le tlo nela hobane ha le utlwisisane o nyetse mosadi eno ka mona ha o mo utlwisise ke clever ya mosadi clever and the cleverest of them all of the Mount Everest wa utlwa hai hle motho e motle bophelo bo batla motho a bo utlwisise ha o sa utlwisise bophelo o keke wa ba le ntlo e leng ya hao o keke wa ba le koloi e leng hobane tshwantse o utlwisisa hore dintho tsena hore o tlo o di fumane tshwantse o fufulelwe man o batla le banana ba batle and o stingy batla le mosadi ya motle o stingy ntho di a patalwa papa ntho di a patalwa papiroso ntho di a patalwa tshwantse o be le tšhelete ya o e sebeleditse motho motle ka jeno ke bua ka mofufutso wa phatla ha ebe ke sa bue nnete ntate Maine o tla mpolella Maine ke kopa ha o kena moyeng mona o mpolelle hore na mofufutso wa phatla o bolelang o mpolelle bana ba rona hona jwa le makeiseneng mona bana ba kene digenge bana ba bolaya ba nkela bana ba bang di cell phone ba beta lo beta ba itsa ntho tsena kaofela ha ba tsebe re fatseng mona dintho tshwantse o di fufulellwe o di sebeletse tshwantse le ngwana moshimane mo ruto re mosadi wa sebeletswa man mosadi wa sebeletswa bila o qeto nyala mosadi man ha o qetla o ntshitse dikgomo habo o tla no tswele pele na o ntshitse dikgomo habo mosadi o tla no tswele pele hore mosadi ha qetwe monna reng yena ha nyala mosadi wa mo qetile ke a motseo ke re mosadi ha qetwe ke ka ngwana Mosotho a reng sa boheng se ratha siname ke ka ho ngwana Mosotho a bua mantswe yao hoja ana qetwa e ka be monna Mosotho a sa bui mantswe yao o tla mphumana ke teng mona o official le CDFM batla dintho tsa mahala o tla ithola kae lefatshe mo o tlo rwa ka ngwaneno wa motho o le a buti ka pa o le ntata ha ngwana wa mpatadisa ha ngwana hey wena hey ke lefatshe mona o phela ka mfufutso wa phatla ya hao phela ka mfufutso wa phatla ya hao o ngwana o apare jwa a ke ngwana o hloka le sesipa sa washing hore a hlasetswe diaparo
o ya hloka hore a hlatswetse diaparo, o ya hloka hore le yena a hlatswetse diaparo a be motle, o ya hloka ka nnete, o ya hloka ngwana motho le yena o ya hloka hore a be motle, a hlape a be motle, a nkge ha monate a be motle, a itukisetse wena, a itukisetse wena. He momamedi mona ha ke buile sano ke bua re ke bophelo bo re bophelang hona jwale, mme motho a tlameha hore a kwate phela ka mfufutso wa phatla ya hao, ha wa tlameha. Ha o batla dintho tse monate wa di patalla, ntshebe mona official Lesedi FM ke bua le wena ke mo. Ha o batla ntho tse monate wa di patalla, ha o batla ntho tse ntle wa di patalla, ha o batla ntho tse bohehang wa di patalla, ha o batla khauta wa e patalla, ha o batla taimane wa e patalla, wa patala. Le wena ngwanana ho jwalo fela o a sheba, ha o batla mohlankana o a sheba hore enwa motho enwa o tla mphidisa, enwa ke tla phela le yena bophelo bohle baka, o ba le maikutlo hore ha ka ba siyo bophelo bo tla nthatafalla. Ha o phele fela le motho hobane ho ya phidisanwa ke mastalesane ke move in that's why di fat and set tsena di la le mathata. That's why ke ka ho di fat and set di na le mathata, hobane mono ke mo philisano fela le ke ntho fela mono ke department ya service delivery nka. Ko jwetsa nnete o mametse lenaneo la makgulong a matala ke Sonta bekeng a kontumelle motho motle jwalo ka mphumana lo official o mametse tshebeletso ena e kgolo ke fete ka mona dikereke ke uta. It was an amazing feeling to know that I was finally starting my journey at the SABC. And then just taking it all in and saying, hey, you know, this is where I want to be. And you're meeting these big stars in the corridor. One day this will be me. I was called in to audition for a show that was coming on. There was going to be a business show. I was very nervous. It was my first production job. Privileged to be there, and yet kind of intimidated by the people that I'm seeing in the building. Today, we are working with the same people that we grew up listening to. That shows me that the future is pregnant with possibilities. The SABC is our eyes, our ears, and the mouthpiece of our nation. I think TV and radio are an important part of building communities, and that's why paying your TV license enhances the building of the South African community. 2020 melebelo lena ke la bo mashoma mararo le tswang ke ba Cloppers ka di 8 tsa Hlakola 2020 o ka ba le seabo lebelong la 42.2 kilometers ba Cloppers meeting these big stars in the le corridor. 21.1 kilometers 10 kilometers le 5 kilometers. I was called in to audition for a Boingodiso show bona that was coming on. o ka boetsa There was gonna be a business lebenkeleng show. la I was very nervous. mane ka online It was my first kapa wa production lebenkeleng la job. Cloppers le ka online www.cloppers.co.za. The people that I'm seeing in the building. Today, we are working with the same people that we grew up listening to. Meputso shows me that le dimedale the di ka future is haptswa pregnant mohlamoneng with possibilities. o ka reka hape le mona ho online ho mouthpiece of our nation. I think TV and radio are an important part of building communities, and that's why paying your TV. e mene metsotso pele ho hora ya leshome
he ra tla ra bua nnete ka jeno e mong ka mo utlwisa bohloko mohlomong ka mo hlaba pelong empa ke bua nnete ya morena ke bua nnete ya morena morao tjena ngwaneso ntho a di sa tshwana le pele morao tjena ngwaneso dintho di fetohile ha o batla dintho tse ntle fufulelwa le ngwana wa hao wa ngwanana wa moshemane o mo rute hore o batla dintho tse ntle ko re a fufulelwe a ska batla hore motho e mong a mo fufulelwe no o tla le mana ngwane o tla tswa kotsi hobane ho na le batho ba bang ba nthwena ba ha ba utlwisise bophelo mona o ya fufulelwa bophelo mona fa o fafi ke ka hore na le mantswe a jwalo fa o fafi a bolela mmaile ao fa motho ya o thusang ya o twisisang ya o thusang o fa ya o thusang fa o fa fi a se fa o fa fo mvoro o fa mvoro mbi o fa mbi fa o fa fi me fi a fa tsa monate dipompong di lekere o no sa sebetsa ka jeno ha o sebetsa o re o ya kae oh shit ha ke sebetsa ke fumana mosebetsi ke kganna taxi ka teng maobane ke hanke tsena ka go jalo hona e se le bofeda ha sa le mosebetsi man ba batla ke fihla ka nako mang ka 6 ka 4
ha ke mo botsa gore na o no batla ke fitla ka nako a re na ha ke fitla ka 18 a ka tsina ke tswa ka ke o no batla ke etse eng ke fitla ka nako mang ke sebeletsa monga koloi ya ha ke sebeletsa koloi ya motho ke etse eng but ha sebetsilena ke nna ke sebetsang ke le mong a utlwisisi ke yona ntho ke buang ka ya utlwisisa wena mme ena o batla dintho tse monate ha ntse re ho wena mo o tsamaisa o tsamaya jwalo o tsamaisa bofebe o batla dintho tse monate ka tlung ka mtang ha ke sa sebetse o mplela mabitso gore ha ke sebetse batho ba sebetsa nna ke sebetse di-communication ha ke tsamaya ke sebetsa le teng o batla ha ke nkitsa ke re ke se ke sa tselene ke tlangwetse eng ke ne ke kene eng ntate motao ke a sebetse ha nkutlwisise la ke se ke sebetsa gore ke matha BFB baby fino e le se ka iqetela ke la temaine hela ausuaka dintho tse ntle di a patallwa di a sebeletswa batho ba lla fela mona gore ha he media ena e tla re ke gafe hey ntho tse ntle di a sebeletswa amen ukuphumula ntate moruti maina ha ebe ke ne ke bua ntho e seng yona o tla mpolella moruti ka bebedi o tla mpolella ntate maine gobane yena o a tseba motho motle ke motho wa dithuto tse phameng a holo tsa bebedi ke monna wa di-PhD jwale ke batle batho ba na le ntsebo e tibileng ampo ntho e monate ntate wa e patalla man ntho e monate wa e patalla ntho e ba o a patala di mutu ntshe tšhelete wa ipatala kore ha ke tsho ke bolela ho sebetsa bana morao tjena mosebetsi ke yona tšhelete ntho ntlo tshwantse rute bana ba rona hore ha ba batla dintho tsene bana ba rona ba tsa mamakation ha re ngwana o sa beta ha re ngwana o sa lo thuba mane a nka dintho tsa batho ha re ngwana o sa lo ha re sankile ngwana na fela ngwana batho a motle o sa biti ngwana tse ntho tse ntle di a sebeletswa le mosadi wa sebeletswa e re ke la tentate mai mofuke khotso maine motle ntate motao khotso mofuke ngwana chifi hey maina ke le phoso o ntjwetse bibele impolelle ngwaneng ntate motao bua phoka ntate motao
Nano lena ka tsela eo le shesang ka yona. Le pele ke ya moeng melaetsa e sentse kena. Hai ken Phuka. Ke fumana ho tswa dibakeng tse fapaneng. Mona mo re reng. Ela o tla phela ka mofufutso. Ntate. Wa phatla ya hao. Hallelujah. Ntate Motaung ne ka re nka khutlela morao mo kadile lenaneo teng ba. O entse ka letsa e ntle ka tsela e kgethehileng. Hallelujah. Gore Bibele ha ya ro phele ka mofufutso wa motho e mong. Hallelujah. Aya bua ka phatla ya mama. Hallelujah. Ibuile ka yena ya hao phatla. Hallelujah. Jwale ntate Motaung ha o batla ntho tse ntle. Yes. O tshwanetse o di tshebelle. Bua Phuka. Tshwanetse o etse dintho di etsahale. Amen and amen. Ibe wena ya emang ka maoto. Ore dintho tseo di etsahale. Me ha o kete wa ema ka maoto. Ke bona mo re ba le bothata ba hore ho hele dintho tsa batho ba ba. Mofokeng. Re ba le bothata ba hore o ba se dintho tse sa di etsang. Re ba le tia hore masowa hao a batla a ba dintho tse sa tsebeng na di etsahetse jwang. Ke hopola ntate Motaung lentswe la Modimo mme ke hona mo re emeng teng ka jeno lena. O tla phela ka mofufutso. Hallelujah. Wa phatla ya hao. Bua Phuka. O batla bophelo bo botle. Bokeke ba theoha hodimo tshwanetse wena bo tshebeletse. O batla ntlo e ntle. Hallelujah. E keke ya theoha hodimo tshwanetse wena ho itshebeletse. O batla thepa e ntle. E keke ya ishela o tshwanetse ho itshebeletse. O batla bana ba batle ba tswetseng pele ba keke ba theoha hodimo. Mamela hantle momamedi bana bana o tshwanetse ba sebeletse. Hallelujah. Ibe wena ya emang ka maoto ba isa sekolong o etsa mekutu le mawala hore bana bana ba atleha a senthetsa ho etsahala fela. Ntate Motaung re boetse hape re tshwere ditene re aha bophelo. Ha re ahe moruti. Momamedi elella hore kgweding ena e qalang re aha. Amen. Re etsa hore e re ha re kena kgweding ya Hlakubele ba dintho di tsetjhane hantle. Oh yes. Ya matama o tloha na o sebetse ka boena ba hao. Amen. Ntate Motaung wa tseba ha re keke ra ema ka maoto ra sebetsa. Re tlotla sewa ke history. History gore ho rona. Empa o nona le boko bo fetang ba bohwa. History gore empa ho na le ntho ka bo ile wa etsa o ile wa hlola ke. Yes. Hoba o no tshwanetse be o ile wa etsa meralo. Ha o qeta ho etsa meralo. Ya ba o sebetsa ka thata hore meralo ya hao e kene tshebetsong. Phela tshunya ka yona. E ka re ka phaphatha matsoho fela ya ba dintho di a etsa. Ntate Maine. Bophelo ha se abracadabra. Jaga. O tshwanetse o sebetse ka thata hore bo etsahale. O batla thuto e ntlafetseng ya sekolong. Khona taba tsena tsa ditshika tsa boeng ya sekolong ya phaposing ya borutelo. O tla phela ka mofufutso. Wa phatla ha o tla ja bohobe di bile tshojolo bukeng ya Kgenese. Kgenese? Kgaolo ke ya boraro. Kgenese 3 e ya ho yona momamedi ke ho yona o tla re fumana le Ntate Maine official lesedi e re ke ya teng ho Kgenese 3. Ntate Maine e ke tswela pele moruti? Ke mana ke le 19 verse 19. Kgenese 3 verse 19. Ya Ntate Maine? E re o tla ja bohobe ka mofufutso wa phatla ya hao.
wa phatla ya hao. Ntate Motaung ha e re o tla qala bohobe. Ke o tjhatsa. Ha re o tla ema khone mo seng o tlatsa. Tlaja. Bohobe. Ka mofufutso wa phatla ya hao. A ke re emise mona hanyane. Hore mofufutso o be teng. Ntate Motaung ho tshwanetse ho be le phetoho e itseng mmeleng wa hao. Wa pele, ho tshwanetse ho be le motjheso mmeleng wa hao. Ka ntle ho motjheso ke ba o fufutso ha o be teng. Yey! Ho tshwanetse ho ba le mofuta wa motjheso o bang teng. Oh yes. Ho tshwanetse ho bo sema lepeng. Hey! Ntate Motaung o jwalo ka motho ya dutseng ka ntle letsatsing. Hore o fufule no tshwanetse ho be le motjheso pele. O jwalo ka motho ya mathang. Ntate Motaung o fufulela ha kalama. Yes. Ho na le ntho e tswang ka hare e tsela ka ntle. Hallelujah. Mme Ntate Motaung re keke ra kgona ho fufulela ha re sa nke kgato. Le kgale. Ha o ka wa nka kgato wa ena ho fufulela nako tse ding ha o be monate. Ha o be monate. Nako tse ding ha o be monate Ntate Motaung. Ke na le nako e reng ha ke ya dikantoro ke kopane le bona ba hlile ka setaja. Ba ntse ba ikwetlisa. Hallelujah. O fumane le batho ba mmele o moholo. Hallelujah. Ba bang ba tsona ba ema tseleng. Oh, shame. Ya ngikile ya re ha ke fete ke bona eme tseleng ka nagana ho na le bothata mohlomong pelo ya hae ha o sheka tsela e nepahetseng. Ha ke emisa ka fumana dikgororo tsa mofufutso ho yena. Maine. Ka mo botsana o ntso le hantle na. Shame. Hankaraba re honna moruti ne ke sa tsebo re bile wa ntse ba re moruti. Ke ntse ke le hantle. Ya. Ka re wena jwale o emetseng ha o sa tsamaya re. Ha se re se ke qetile leeto la ka. Empa ntho ke etsang ke hore ke re ke kgefutse. Ke tsebe ho qala hape batho ba hanke ke ka fufulela. Bothata ba ka ke hore mmele ona ka moholo. O le moholo haholo. Jwale pelo ya ka ke tsama e ba tjha o tla ka boima. O fufulela hona ho o bonang ke ka baka la eto Ntate Motaung a bonge ke tsebe ka yona. Tiba. Ke ka baka la eto e ke nkileng ya hore ke khona thatseleng. Ho na le batho ba sa ba tsheng re ba nke gato diketo tsa bona. Ba batla dintho di tse di tumisitse bona hore bophelo ha bo jwalo. Ha bo jwalo bophelo. O tshwanetse o fufulele. Ntate Motaung ha bo bona o le ka mora sepedi le botsengata ha kana. Ke ato ile wa yetsa wa re ke tshaba sibuhuti. Amen. Mme ha ke na ba sibuhuti fela ba ke tla sebedisa tsa Modimo wa mmeile so. Ntate. Nke ke ka tla ka mora sepedi sa ikgapisa ba ha ke ya ke lo fufulela pele ke mpebitsa woma. Ke bona Ntate Motaung papa inya bona pele ba tshela. Yes. Ona ba ntse ba itaka papa di ha sokana. Okay. Ba lukisa mesifa ya bona hore ipate. Le pele Ntate Motaung ba kena ba sense ba ke mamedi a ba nkutlwa shenona. Amen. Ha o ka hana o fufulela bophelo bo tlo sheba ka mahlong. Bophelo bo tlo tla re wena he o etsang. O etsang Ntate Motaung re ke re bue le moraima le moradi. Ha re bue le bona moruti. Yena ho a sebetsa. Yes. No sebetsa ka thata. Maine re ke bale hape verse 19. O tla ja bohobe ka mofufutso wa phatla ya hao. Qetile ntate. Ha! O tla ja bohobe ka mofufutso wa phatla ya hao. E senya mang kapa mang. Jo. Ha ba o nahana dintho
di tla itlela fela a go re ke re bue sekgowa o seng hona Yes. manao la magolong easy come easy go Maine. That's Mtaung. Dilemong tse ke leng ho sona le dilemo tse o leng ho sona o na le batho ba re ho seng le bona Ya hle a phuka. bao bophelo bo neng bo ba nnatefetse ya re ha re ya phaposing ya sekolo ya ka re rona re dithoto ba tša tšhelete That's Mtaung Maisha. Ya ka re dithoto re kena phaposing ya borutelo re sa re ba le nako tse ding yena le taveneng a ntsana jwala yena le kae a natefetse rona re le ka bara dibuka ntate Mtaung ke hopola hantle rona le mamamedi ya ka a letsanga re taba eo ke a e tseba ka re tsatsi le mohlang re neng re ema e le mohlang re neng re graduate kore ke bua ka kgata tsa pele ke ha o le hore tšhelete ya neng a e tshwere ha e sa leyo Maine. wena o tshwere lengolo la thuto le tlo tla o neha tšhelete Maine mana Ntate Mtaung bohloko bao yes ka se lana o kopana le yena moruti Maine tloho e ba yena ya re ha o sa mpho pontona ya hle. ke reke lo Shame. Ntate Mtaung ke se ga tsutleo ka nna ya bua mosema na mpa re bua lenano la makhulo sa ga tsa thata Fufulelwa. Fufulelwa loko tsadi la fufulelwa ba kante hore sethoto Fufulelwa ngwana mme. sebetsa ka thata O tla fumana ntho tseo di batlang. yona kgwebo yena ya ho rekisa ditamati tseo tse tsa mo rekisa Fufulelwe. ke tseba batho ba ileng ba rekisa diapole strateng ka zemlema ba na le dikgwebo tse emeng ka maoto Hallelujah. Fufulelwa se ba batla dintho o ifumane fela empa o ke ke wa fufule Ntate Mtaung mathana bukeng ya Diprofobia chapter 12 Diprofobia moruti chapter 12 ke a ho yona ntate wa ka ke a batla ke etsa chapter 12 tloemisa temaneng ya leshome le nang le motso le mong Proverbs chapter 12 chapter 12 verse 11 ya itimelang tshimo Ntate Mtaung yemisa hona mo ya itimela tshimo Ntate Mtaung ye mongwe wa baprofesa ba ileng ba mpha thuto e re bitsang di-hermeneutics o ile a re ho nna matjha o nang le ona kore o too analytical yes jale mona hore ya lemelwa tshimo moruti Maine tloko a itshulwana ya itimela ya manka na utlwisantsa e le swe ya kenang tshimong photlaisantsa e letse ya nkang kgarafu a kgatetsitse go sa bona le ka re tshimo e tlatswa moo ya jarang peo ya hae Ntate Mtaung ka madungwadungwana ya itimelang tshimo e seng ya lemelwa mamedi mamela hantleshe e seng ya lemela ya itimelang tshimo ya hae jalo seng hona potso ke ena o tshimonyama mo seng yes o tshimonyama mo seng o tshimonyama tubogane o wana o tlata mopotla o shata disebu januari o tshimonyama yes le tshwanetse a be tshimonyama ska tshimonyama ka ba itimele re ke buele bana ba rona ba bonang dintho di etsahala malapeng a bo bona mamela ntho tseo tse ntata wa di sebeleditseng le mmao ba di sebeleditseng ka thata ha o keke wa ithuta wa bana
le element e o sebetsa ka thata di tla phonywa matsohong a hao. Di tla tswa matsohong a hao ngwanaka. Di tla tswa matsohong a hao. Tla tswa. Ka o keke wa di baballa. Wa di hlokomela. Ntate Motau go tletse bukeng hape ya Genesis. Modimo hore o ilime. O ilime. Simu yena wena o ilime. Wena ka buwena. Semang kapa mang ntho e etsang o be le bothata ko batla o limelwa. Yes. Ha o limelwa Ntate Motau re go bolelle o sengwana momamedi a ke tsebe hore mametse o lo kae. O fetoa mofo wa ya o limela. Fetoa mofo. O fetoa o tshwara ka remote. Empa ha o ka wa dumela go itimela ba lentswe la Modimo selere ya itimelang tshimo tla gora bohobe. Ya itimelang tshimo tla gora bohobe. A go itshware mo Ntate Maine hanyane fela. Ya itimela ya hae o tla gora bohobe. Empa ya yemelang hore a lemelwe ke batho ba bang o tla lapa a be a re petle. O tla lapa a be moputswa. Empa ya itimelang tshimo o tla gora bohobe. Re ke mabenkeleng. It was an amazing feeling to know that I was finally starting my journey at the SABC. And then just taking it all in and saying, You know, this is where I want to be. And you're meeting these big stars in the corridor. one day this will be me. I was called in to audition for a show that was coming on. There was going to be a business show. I was very nervous. It was my first production job. Privileged to be there, and yet kind of intimidated by the people that I'm seeing in the building. Today, we are working with the same people that we grew up listening to. That shows me that the future is pregnant with possibilities. The SABC is our eyes, our ears, and the mouthpiece of our nation. I think TV and radio are an important part of building communities, and that's why paying your TV license enhances the building of the South African community. Youth ke yona ke lenano le re kenang ho lona le re tlisitsweng ka motlotlo ke SABC Education tshebedisong ena ya lesedi lefatsheng le dulang le fetoha ka dinako tsohle re ba hlokomedi ba motlotlo ba matlotlo a setso bakeng sa setjhaba sa rona se ratehang sa Basotho. Puo ke e nngwe ya dintho tse hlokolotsi haholo puong le setsong sa rona. Ntate Maine, Ntate Motau, moruti wa ka mo mamedi tla nkinela matso metsing ke bua ntho e buang ke moruti Maine hare itimele tshimo ya hao. Bana ba seng ba reka dipapatso mona o le Sedi FM ke bana ba tsheletseng. Ho ntate wa bona o ile a kwala lebenkele. Ya re ha ba dutse ba le bang ba re empa re entse phoso ka hore re tloele monna moholo a kwale re kopane jalo ka re le baraba hae re bona hore na ha re tsotse lebitso la ntate na bona ka jeno ke bana ba mona ba reka bo dipapatso mona ba ile ba itimela tshimo ya bona ba dula fatshe ba rala yes Ntate Motau a setaba ya ho bana le morama sana selemo se qala hore wa tsaba le mo sena sa 2020 di tlo etsa eng empa ba fufulelwa le go bolelle pele o ya o ile reka dipapatso o a fufulelwa Hobane o tshwanetse o bane le mo tšhelete eo e tshwanetseng o a fufulelwa. O tlameha o fufulelwa. Empa ha o keke wa fufulelwa. Ntate Motau o keke wa fumana seo se batlang.
re ko hopotsa momamedi hape hore taba ena ya ho fufulelwa e bohlokwa haholo hobane e etsa dintho tse ding di tlohe o apelwe ke dintho tse ding. Yes. Mba o ke ka fufulelwa go tla bana le bophata. Ntate Motaung ke kopa re kgutlele go chapter 12 verse 11 Proverbs. Re ya itimelang tshimo tla gora bohobe. Ya itimelang tshimo o tla gora bohobe. Ha ile ya inehelang tsa bosawana. Ha ile ya inehelang tsa bosawana. Hana kelello. O tshwanetse o ntlafatse bophelo ba wena o ntsetsa ntho tsa masawana. Tshwanetse toro tsa hao di phethahale empa o etsa ntho tsa masawana. Ene ntate moruti nna nthwena ya mmakatsa. Ya motho a rate dintho tsane tse hodimo, a rate dintho tse phameng, empa a sa fufulelwe a di rata a batla ho tsamaya le batho bana qetelong a ba inke ditshwantsho le batho ba hodimo a etseng a re wa mpona a etsetse batho botsotsi ka mabitso a batho bana ha batle ho fufulelwa ke batho ba ratang dintho, batho ba ratang dilo, ha batle ho fufulelwa. Ntate Motaung monna ye mong se hlaletse a tsebua sereng. Ha o sa batle ho fufulelwa o rata dintho re ke ya dimeleng sela ha o la Mzanzi o rata dilo. Are ho jwalo ka motho a ka yemang ka crashing a banahana o tla fetoha koloi. Ai moine re ke pheta hape ka re ke miss call momamedi e mong o tla enka voice mail. Nke Ntate Motaung ho bolela hore kapo motho ena ha bua hore hore dintho di etsahale di hloka wena ha o bolele hore ha o ka ema ka crashing go sena koloi o tla fetoha koloi. Never. O sebetsa ka thata o a semalla o etsa nako ya toro ya hao, o etsa nako ya bophelo ba hao, o etsa nako ya shebana wena o ntse bua ntse tsena Diprofobia chapter 14 re ya kwana chapter 14 kwana ntate wa ka Diprofobia chapter 14 ke ho yona moruti maine verse 23 momamedi re ya verse 23 jwale mona re a aha jwale re kenya samente re kenya ditene re kenya ntho tsena kaofela verse 20 mosebetsi ka mong o na le moputso empa ho qamota fela ho qiphisa maruo ho qamota ona e ka ho rekisa 24 ho bua haholo wa pepeta wa qamota ho bua haholo ha o no etsetsa tšhelete o tla qetela o matha di taverneng o lo lelekisa bana ba batho hobane o bua haholo hobane o bua haholo ha o kgone le matsimo ya hao o tla qetela bile o le tronkong ka o pepeta haholo hobane ha o kgone ho le matsimo ya hao. Twella una ntso bua etsa twella una ntso bua haholo a ko kene a ko bane le nako ya bophelo ba hao ya ditoro tsa hao focus out on 2020 e batla ya ka mang ka maoto nda peka le bitso la morana Jesu re ya leboa hore ho potsa hore re ke ke ra lemelwa re ke ke ra phela ka mofufutso wa phaka motho e mong empa ye mong le ye mong ho na le ntho mo tsitseng yona o sena ka jeno e re ke re tshakene ka ru dipelo tsa rona modimo wa ka re ke re shebe tsena tso re neileng sona e ba re se re pupulelo re sebetsa ka thata ho tsohle e ba re nka merero yohle re beya ho wena e tla atleha ka lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen amen mofokeng e motho a beya ntate moruti maina a beya ha monate ba bang motho wa tsamaya o nka ngwana batho o matha le yena mona bodi dibakeng tsena tsa boithabiso di tlapong o tlo morekela a sena yona hobane a rata dintho a sa fufulewe jwale ka nako a dutseng le banana bana mona go kena bashimane ba ditšhelete ntate bana ba reka ntho tsena tse tshabeyang tse laetwang ka mollo ha ba kena ha ba monkela o qala ntwa hona teng mono hobane o felletswe jwale ka ho holo ko pepeta jwale ho tla kena bashimane ntate dintjoko dinogono ntho tsa boteng kena ntho tsa boteng dibuku ntate di khalakata ba fihle ba ra o no mo my sister eletlo yena ka mane sala ile ntwaneng sala hantle mo mamedi re tlabela re kopana pele nano la magulong hona jwale re ko fe moruti ke ntšhabeng
It was an amazing feeling to know that I was finally starting my journey at the SABC. And then just taking it all in and saying, hey, you know, this is where I want to be. And you're meeting these big stars in the corridor. one day this will be me. I was called in to audition for a show that was coming on. There was going to be a business show. I was very nervous. It was my first production job. Privileged to be there, and yet kind of intimidated by the people that I'm seeing in the building. Today, we are working with the same people that we grew up listening to. That shows me that the future is pregnant with possibilities. The SABC is our eyes, our ears, and the mouthpiece of our nation. I think TV and radio are an important part of building communities, and that's why paying your TV license enhances the building of this